Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba ku wa kane tariki 14 Gicurasi 2026, amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hasohotse raporo ikomeye cyane ngira ngo twibandeho ishinja umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Harashinjwa u Rwanda kuba rwarishe rugasahura rugokora ibikorwa bibi cyane mu gihe Uvira. Ni raporo mbona yanditswe cyangwa se ifitiwe kopi y'ikinyamakuru Actualité.cd. Dukesha iyi nkuru turaje turebere hamwe ibyo bavuga nyuma yuko mu by'ukuri Uvira ikomeje kuberamo akaduruvaye mu buryo budasanzwe, ikaba Uvira yerekuwe n'umutwe wa M23. Uyu mutwe rwose kwigarukira mu bice bya Kamanyola. Aka kanya ibivuzwe cyangwa se bitangajwe muri raporo y'ibyakozwe ngo nyuma yuko M23 ifashe uriya mujyi hakozwe ibyaha bikomeye. Turaje turebera hamwe uburyo M23 yongeye kugerekwaho urusyo, ariko kandi M23 nayo yakizanze itangazo rikomeye cyane rishinja leta ya Kinshasa gukora ibikorwa by'ubwicanyi bwibasiye abasivile. Amahanga karebera. Reka turebera hamwe abishwe n'amazina agiye atangazwa, amazu yasenywe banyirayo bagiye batangazwa, hanyuma rero n'ibikorwa bindi bitandukanye byagiye byangizwa. Hanyuma reka turebere hamwe ibitangazwa na Perezida Kagame avuga ati abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibazabaho igihe kirekire. Perezida Kagame akomoza ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihano bimaze iminsi byamaganwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, avuga ati ntabwo byari ngombwa, ntabwo cyaba igisubizo gufatira u Rwanda ibihano mu buryo bwihutiwe kubera ko ikibazo hari ubundi buryo cyavugutirwa umuti. Mu Minembwe haravugwa ibitero bikaze mu bice bito cyane nka Gakenke ndetse na Rugezi. Turaje turebera hamwe ingaruka z'ibitero na maginga ya amarira n'amariba muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma ariko kandi indi nkuru turebera hamwe nuko AFC M23 yaciye amarenga yo guhagarika ibyo korohera leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe watangaje ko bishoboka ko rwose wakongera gutitiza abo mu Burasirazuba bwa Kongo ugahangana bikomera guverinoma Kinshasa nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi izi ngabo za Kongo zikomeje gukorera muri biriya bice gatanu ku kandi. Perezida wa Kenya abona ko akarere kakemura ibibazo bya Kongo kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabivugiye he? Byose turaje tubive mu zini muzingo. Aratangaza icyatuma mu by'ukuri ibibazo mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bikemuka. Aravuga ati byakemurwa bitya, ariko akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika katarimo rwose, hari uburyo bundi akarere kabyikemurira. Gatanu kuri gatanu. Reka nongere mbahe ikaze mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, reka duhere kubitangazwa na M23 ibyaha ishinja leta ya Kinshasa. Turebera hamwe ibikubiye muri raporo Human Rights Watch yashyize hanze. Uyu ni umuryango mu by'ukuri urengera ngo uburenganzira bwa muntu, uratangaza ko M23 n'igisirikare cy'u Rwanda bakoze ibyaha bikomeye mu bice bya Uvira. Ariko ubwo reka mpere kubitangazwa cyangwa se kubikubiye muri iyi nyandiko cyangwa se ritangazo M23 yashyize hagaragara, ivuga ku itotezwa ry'abasivile muri Sange no mu bice byegereye cyane iyi Sange byakozwe n'ingabo za leta ya Kinshasa. Byumvikane ko ni coalition Fardc, FDLR, Wazalendo, Abacancuro ndetse na FDNB, Force Armée de la cyangwa se Force de Défense Nationale y'u Burundi na Wazalendo. Ni bice bitandukanye bivuga ko byakoremo ibikorwa by'ugizi bwa nabi. Iri huriro rirashinja leta ubwicanyi, guta muri yombi binyuranyije n'amategeko, kunyereza abantu ndetse n'ibintu, ndetse hakozwe ubusahuzi bukomeye cyane bwakorewe abaturage kuva Sange kugeza mu nkengero za Uvira aho ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zibarizwa. Ndetse bavuze ko kuva kuwa kabiri ubwo byari tariki 12 n'umusibejo tariki 12 Gicurasi 2026 hamaze kuba ibiri kurikira. Ndagira ngo twumvikane neza, tugendane neza, turebera hamwe ibyo M23 itangaza ko guverinoma Kinshasa imaze gukorera mu bice bya Sange. Na nyuma yuko nta minsi itatu iciyeho M23 ku gace ka Sange, Ruberizi, Bwegera, ahitwa Kabunambo ndetse n'agace ka Ruvungi, urwanya ba M23 kuba barafungiye ibirindiro ahitwa Kamanyola. Ibikurikira bivugwa ko guverinoma Kinshasa cyangwa se ingabo za guverinoma Kinshasa zakoze
ngo umukuru w'umudugudu yarashimuswe, umudugudu wa Kigurwe, umukuru w'umudugudu wa Kigurwe yashimuswe na Fardc, yitwa Masumbuko Kashola Andre. Uyu nguyu yarashimuswe, ntago hatangajwe ngo yashimuswe ajyanwa he, ariko ngo yarashimuswe, nibyo M23 itangaza. Baravuga ko amaduka n'ubucuruzi byasahuwe na butike, bivuga ko yasahuwe y'uyu mukuru w'igihugu, y'umukuru w'umudugudu murambabarira wa Kinanira ya kabiri, uherereye ahitwa Kinanira. Butike ya bwana Jean kuri avenue ya Kine muri Kinanira, iyi nayo yarasahuwe. Ibi ni byakozwe kuva tariki 12, ni mu minsi 2 ishize. Butike ya bwana Andre iri mu gace ka Rutanga nayo yarasahuwe na coalition. Hasahuwe kioske iherereye mu gace ka Musenyi muri Mapera Avenue, yitwa ngo ni Grass Bar, ni bar cyangwa se akabari gaherereye mu gace ka Kinanira ya kabiri kuri avenue ya Kine inyuma ya Kiliziya Gatolika. Iyi nayo yarasahuwe. Noneho ibyo ni ibikorwa by'ubusahuzi. Hanyuma hakavugwa n'abasivile bishwe rero. Bwana Moyize yicaye mu gace ka Kinanira, ni hafi ya hoteli Zishakurwe. Bwana niyo nkuru Atanaze yarasiwe ahitwa Ikajembwe agarutse avuye mu murima w'umuceri, yishwe na coalition. Yitwa Bwana niyo nkuru Atanaze yarasiwe hano Ikajembwe avuye guhinga umuceri, yishwe na coalition. Bwana Buloze uyu yiciwe mu murima w'ibisheke utari kure cyane y'ikiraro kiri hano ngo kuruzi rwa Sanje, abahazi barahazi. AFC M23 kandi kavuga ko gucecekesha cyangwa se gucecekesha abaturage, umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imbere y'ubwo bugizi bwa nabi biteza imbere umuco wo kudahana, ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo bukomeje kubyaza umusaruro. Hanyuma ibi biraba mu gihe M23 ihirutse kuva mu bice yari yarafashe muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sanje, igasubira inyuma yerekeza muri metero 70 na bingahe ujya mu mujyi ujya Kamanyola uva mu mujyi wa Uvira. Birumvikana ko amakuru ari gutangazwa na makuru akomeye cyane kandi agaragaza ko ibintu bitigeze byoroha naka na gato mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Tukiri Uvira, hari hasohotse raporo ikomeye cyane igaragaza uburyo abantu bishwe, abandi bagatotezwa, abandi bakirukanwa mu byabo, ngo bikozwe nyuma y'uko M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira. Iyi ni raporo karabutaka ya Human Rights Watch, ngira ngo tugarukeho mwumve ibyaha bo bavuga ko ngo M23 yakoreye muri biriya bice. Nyamara wareba uburyo abaturage bitwaye ubwo M23 yasohokaga muri uriya mujyi, bagaragazaga ko baramaze kwakira amahoro n'umutuzo, bagaragaza ko babajwe no kuba M23 barekuye, babyita ko batereranye. Mumbwire uburyo mwabonye amavideo y'abaturage bakurikira M23 niba koko byaba kuriya, nyamara yari yatabaye cyangwa se nyamara ibikuye muri raporo byo bigaragaza ko M23 ubwo yakoreye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abaturage. Ni raporo yasohotse kuri wa kane, ni raporo yasohotse ya Human Rights Watch igaragaza ngo ihohoterwa rikomeye ryabaye mu gihe cyo gufata no kwigarurira umujyi wa Uvira. Uyu ni umujyi buriya utuye hafi n'abantu 800, ni muri Kivu y'Amajyepfo hagati, bikavuga ngo byakozwe hagati ya tariki 10 Ukuboza 2025 ndetse na 17 Mutarama. Imirwano yaberaga muri Predo Rusizi. Icyo gihe rwose yasize M23 ifashe Uvira ndetse ikaza no kuyivamo muri Mutarama. Birumvikana ngo yasize abantu 32 bishwe. Ibi ngo byemejwe na Human Rights Watch ko 32 bishwe. Yemeje ko ngo habaye ubwicanyi n'icwa ry'abasivile mu buryo bunyuranyije n'amategeko bugera kuri 62. Mu bishwe harimo abagabo 54, ngo hakabamo abagore 2, abahungu 5 n'umukobwa umwe. Iri shyirahamwe rikavuga ko iyi mibare ari agace gato gusa k'abasivile bose bishwe muri icyo gihe cy'ibikorwa cyangwa se cy'ikorwa ry'iyo ntambara cyangwa se muri icyo gihe cy'iyo mirwano. Bakavuga ko abantu byara ku 200,000 abangaba bavuye mu byabo. Bavuga ko ngo imirwano yabanje mbere yuko Uvira ifatwa yatumye abantu bagera ku 200,000 bava mu byabo barahunga, barimo barenga 30,000 bahungiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ubwo rero abatangabuhamya ndetse n'abarokotse
bagera ku 120 ngo babajijwe. Muri raporo haragaragazwa ko ngo ni raporo ishingiye ku biganiro birenga 120 harimo 80 byabereye Uvira muri Werurwe uyu mwaka, bikorwa n'abarokotse nibo batanze ubuhamya ngo n'imiryango yabo muri rusange, ndetse ngo n'abayobozi ba leta, abakozi ba ONU n'abadiplomate baravuga ko ngo biravuga ko muri raporo ngo batanze amakuru kuri ibi byaha byakorewe muri uyu mujyi wa Uvira. Imanza 80,000 s'il z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Burasirazuba bwa Congo. United Nations Population Fund yatangaje ko hagati ya Mutarama na Nzeri 2025 habaruwe ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina birenga 80,000 mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, byiyongereho 32% ugereranyije n'icyo gihe muri 2024. Ahangaha muri Uvira rero Human Rights Watch yo ikemeza nibura ibibazo 8 by'abagore bafashwe ku ngufu n'abarwanyi ba M23 hamwe n'abasirikare b'u Rwanda. RDF iravugwa muri iyi raporo ko yagize uruhare muri ibi bikorwa. Imiti ifasha gukumira kwandura HIV nyuma yo gufatwa ku ngufu ngo igomba gutangwa mu masaha 72 nyuma y'ihohoterwa mu gihe cyose Uvira yari yigaruriwe. Ngo iyi miti rero ese yaje gutangwa kwanga ntago bigaragaza neza, ariko ngo abayikeneye ngo ntibashoboye kubona iyi miti. Nyuma ibi byose ni biri gutangazwa. Ubwo rero ngo kugabanya inkunga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro za 2025 nabyo byatumye ububiko bw'iyo miti bushira mu bitaro byo muri Burasirazuba bwa Congo. Ariko ahangaragira ngo mbabwize ukuri, iyi raporo babashyize hanze ndetse na evidence cyangwa se gihamya bagaragaje ko bafite zihamya neza ko rwose ibi byaha mbona byica rubozo byakozwe, nta gihamya bagaragaje nyaboneka. Ni bijyanye mu by'ukuri na propaganda abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bakunze gushyira hanze bifashishije imiryango ivuga ari kumvikana nka Human Rights Watch, kuko ntibigeze batangaza ubwicanyi bukorwa na Zerenda n'ubusahuza ahangaha. Bibanze ku kuba M23 yarishe ikarikoroza mu bice bya Uvira. Ngira ngo mwumvise ibikuye muri ritangazo. Ndagira ngo mutange ibitekerezo, ese koko bijyanye na ambition ya M23 ibyaha nk'ibi yabikora? Reka dusangire ibitekerezo, hanyuma ariko mu by'ukuri tunasangiza abandi aya makuru bumve mu by'ukuri ibiri kugenda bitangazwa muri aka kanya. Muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa mu Minembwe haravugwa ibitero bikomeye cyane, ni ibitero bidasiba bikunze kwibasira cyane abaturage n'imihana batuyemo. Ni ibitero bisiga birikoroje cyangwa se biranduye cyangwa se byangije bikomeye ibikorwa remezo. Biravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa riravuga kugaba ibitero bitandukanye byateguriwe hamwe mu bice bituwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nkuko bitangazwa na AFC M23 mu itangazo ryakizwe ahagaragara kuri umunsi wo kwa kane tariki 14 Gicurasi guhera saa 12 z'igitondo. Ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zagabye igitero cyangwa se zagabye ibitero simusiga byibasiye cyane uturere dutuwe cyane twa Kalingi, Gakenke ndetse na Bidego ndetse na Rugezi muri Minembwe, hakoreshejwe ingabo zo ku butaka, imbunda nini, drone za kamikaze na Ketimana 6 n'indege z'indwanyi za Sukhoi 25. Ku ruhande rundi itangazo rikomeza rivuga ko kandi ubwo ryashyirwaga ahagaragara mu masaa 6 indege za drone zari zigikomeje kuzenguruka zigenzura uduce dutuwe cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu indege zitagira abadereva za CH-4 zirimo cyangwa se ngo zirimo ziraguruka ngo kandi zitumbagira cyane zigenzura uduce dutuwe cyane twa Masisi, Rucuru ndetse na Karere. Itangazo rya M23 rikomeza rivuga ko bigaragara ko hitegurwa ibitero bikaze muri ibyo bice, ariko ibi bitero bikaba byibasira abenegihugu bidashobora mu by'ukuri kwirengagizwa. Niko M23 yo ivuga iti rwose ibi bitero bigora bikumya cyangwa se bikomeze kugenda bigabwa ku baturage, tugomba kugerageza ibishoboka byose tukavuguta umuti w'iki kibazo. Hanyuma muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa batanze impuruza bavuga ko yihutirwa cyane ko bari kubonesha amaso ko M23 ishobora kuba yiteguye kwerekeza mu bice bya Warikare na Kisangani. Bakerekeza Kisangani baturutse Warikare bifashishije agace k'ingenzi cyane kitwa Bunyakiri. Ahitwa Miti mu gitondo cyo ku munsi w'ejo muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo muri axe ya Miti ngo hagaragaye ingabo nyinshi z'abarwanyi ba M23 zifite imizigo n'intwaro ziremereye
izi ngo zari zigiye gushimangira ibirindiro byazo ahitwa Chivanga kugira ngo zigabe ibitero ku gace ka Bunyakiri no gukomeza zerekeza Warikare Kisangani. Amakuru aravuga ko rwose ari nayo mpamvu Ikisangani amaze imisi hoherezwa abakomanda bakaze ndetse n'abandi bafite ubushobozi bwo gukoresha drone n'indege z'intambara. Bivuga ko bitegura kujya bifashisha drone ndetse n'indege zidasanzwe mu kagaba bitero kuri M23 mu gihe cyose yaba ya advance zishaka gufata uduce. Ni ibiri gutangazwa. Aba rero barahamagarira abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba Fardc bakorera ku murongo wa Kahuzi Biega. Iyi ni parike y'igihugu ya Kahuzi Biega yafashwe nk'ubuhungiro bwa coalition ubwo yirukanwaga muri teritwari ya Kabare. Abirukanwa hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kabare bagiye bahungira muri Kahuzi Biega. Ni nakenshi bakunze kugenda bagaba ibitero by'ubucengezi baturutse muri no parike. Aba rero barasabwa noneho ngo gukora iyo bwabaga bagakorera kuri iyi linye cyangwa se bakorera kuri linye ya Kahuzi Biega ngo bakomeze babe maso kuko ngo M23 ifite umugambi mushya w'intambara. Bati rero ntidukwiye kurangazwa ndetse no kuba batine dukwiye kuba twabareba ngo bavuye muri Uvira ngo hanyuma twicare dutimaze twumve ko ibintu birangiye. Ni intabaza itangwa n'abakurana rwa guverinoma Kinshasa nyuma y'ubwo budasanzwe bari kubona ko ibintu bishobora kuza gufata indi ntera hariya murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka turebere hamwe byinshi noneho biri gutangazwa muri diplomasi. Turebere hamwe byinshi biri gutangazwa muri diplomasi mpuzamahanga. Duhere ku bitangazwa na Perezida Kagame avuga mu by'ukuri ku bihano ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gufatira u Rwanda birushinja kugira uruhare mu kibazo cy'umutekano ukomeje kuba iyanga murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tumaze iminsi bagira ibihano byafatiwe M23, ibihano byafatiwe RDF ndetse n'abajenerali bakuru mu ngabo za RDF barimo Stanislas Gashugi, harimo Ruki Karusisi, harimo mu by'ukuri Generali Mubaraka Muganga n'abandi bagiye batandukanye. Perezida Kagame rero yavuze ko u Rwanda rutazacika intege kubera ibihano n'igitutu mpuzamahanga. Ashimangira ko abafite ubushobozi bwo kugirira nabi abandi batazabaho igihe kirekire cyo kwishimira kubakandamiza. Hari igihe kwemera gukora ikintu kitari cyo bihenze kurusha kwihanganira ibihano. Umukuru w'igihugu yabwiritseho kuri uyu wa kane ubwo yari mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera i Kigali mu gihe hashize igihe umwuka utifashe neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibihano ziherutse gufatira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda zibashinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ahakomeje intambara ihuza ingabo za kiriya gihugu n'umutwe wa AFC M23. U Rwanda kandi rwakunze kwamagana ibyo birego ruvuga ko rushinjwa ibibazo byaturutse ku miyoborere mibi ya Kongo n'imikorere y'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Perezida Kagame rero akomoza ku bihano bya Washington avuga ko ibihano bishobora kubabaza ariko hari ibyo igihugu kidashobora kwemera gukora kugira ngo kirinde igitutu. Agira ati ntabwo ndigera nemera gutsindwa ndetse no mu bihe bikomeye kurushaho. Ibi si ibihe bibi cyane nk'ibyo ariko yego birababaza nta gushidikanya. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihano nta kindi biba bigamije usibye gushyira igitutu ku gihugu cyabifatiwe ariko kandi ko ibyo bidakwiye gutuma igihugu cyemera ibyo kidashyigikiye. Avuga ko u Rwanda rufata ibyemezo rushingiye ku nyungu zarwo z'igihe kirekire kabone niyo byaba bisobanuye kwihanganira ibihano cyangwa se igitutu cya diplomasi. Agira ati ariko ntekereza ko twababara kurushaho iyo tutaza gukora ibyo dukora, bityo buri gihe ugomba gupima inyungu n'ingaruka. Yongeyeho ko kwemera ibyo yise ikintu kitari cyo bishobora kugira ingaruka zikomeye kurusha ibihano ubwabyo. Yungamo ko abafite ubushobozi bwo kugirira nabi abandi nabo badafite igihe kirekire cyo kubaho. Ati mu by'ukuri kwemera ikintu kitari cyo bihenda cyane kurushaho. Ati aho niho turi ubu ariko byose amaherezo birarangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse n'abafite ubushobozi bwo kugirira nabi abandi bwo kutugirira nabi
nabi ntibazabaho igihe gihagije ngo bishimire inyungu zishingiye ku gukandamiza abandi no ku butabera buke badatanga. Perezida Kagame yanagarutse ku mubano w'igihugu cyangwa se ibihugu bya Afurika n'ibihangange byo ku isi, asaba ibihugu bya Afurika kurushaho gukorera hamwe aho gutegereza ibisubizo biturutse hanze y'umugabane. Agira ati ntekereza rero ko buri wese muri twe nk'ibihugu bya Afurika kandi ari cyo cyambere mu by'ukuri cy'ingenzi, niduhuza imbaraga zacu dushobora gukora byinshi kugira ngo Afurika itere imbere. Yasoje agaragaza ko Afurika ikwiye kugira icyerekezo, ikagira icyizere no kudaterwa ubwoba n'ibihugu bikomeye byumvisha ko bifite ijambo rya nyuma ku isi. Agira ati ntimukite ku bubasha bw'ibihugu byumvisha ko bifite isi ati ijuru. Ati ntimukite ku bubasha bw'ibihugu byumvisha ko bifite isi ijuru n'ibindi byose. Ni Perezida Kagame. Hanyuma ubwo mu by'ukuri yari mu nama ya African CEO Forum iri kubera i Kigali, yatangiye kuri uyu munsi ikazarangira cyangwa se ikazasoza ku munsi w'ejo tariki 15. Hanyuma ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda, iki nicyo twavuga ariko cyangwa se nicyo Perezida Kagame yakomojeho, ariko Perezida William Ruto wa Kenya nawe yaramaze iminsi abivuzeho. Amerika ifatwa nk'iyakemura ikibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo, ariko Perezida William Ruto nawe aravuga ati rwose akarere niko kakemura ibibazo kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Ruto yabitangaje mu by'ukuri avuga ko akarere kakemura ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kurusha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo yatangaje mu kiganiro yagiranye na France 24. Ruto agaragaza ko rwose nta gushidikanya akarere kabyikorera, agaragaza ko ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Kongo cyarushijeho gukomera nyuma y'aho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwirukanye ingabo z'akarere zari zaroherejweyo. Yagize ati nk'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo Kinshasa yavugaga ko tugomba kuhava twarahavuye, abavuye muri Sadeke nabo baragiye. Twitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington, ariko ibyasinywe n'ibiri kuba biratandukanye. Nta cyahindutse, haracyari umwuka mubi, haracyari impunzi. Perezida Ruto utishimiwe na Perezida Tshisekedi kubera kuvuga ko ihuriro AFC rigizwe n'abanyekongo, yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri Afurika baba bakundana cyangwa se badakundana bakwiye gushakira hamwe ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati turacyafite ikibazo gikomeye cy'ubutabazi mu Burasirazuba bwa Kongo, kandi nk'abayobozi bo muri uyu mugabane mu by'ukuri twakundana cyangwa tutakundana tugomba gushaka ibisubizo, kandi Kenya izakomeza gukora ibyisabwa. Uyu mukuru w'igihugu cya Kenya William Samuel Ruto yatangaje ko Amerika ikwiye gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bya Kongo, ariko ko ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba aribyo bikwiye kugira uruhare runini mu kubigiraho ingaruka, kuko bibigiraho ingaruka. Agira ati Washington ifite umusanzu yatanga, ariko Kenya n'Abanyafurika y'Uburasirazuba, Uganda, Urwanda n'u Burundi dufite uruhare runini, tugomba kubigiramo uruhare kuko bigira ingaruka ku bukungu bwacu kurusha uko bizigira ku bindi bihugu. Perezida Tshisekedi uyu yijunditse ibihugu byo mu karere biri mu Rwanda na Kenya fata icyemezo cyo kwitabaza umuryango wa Afurika y'Amajyepfo Sadeke kugira ngo umufashe gukemura ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ingabo za Sadeke zari zarahawe ubutumwa bwo kugaba ibitero kuri ihuriro AFC M23 zaratsinzwe. Abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango rero bafata icyemezo cyo gucyura izo ngabo n'ibikoresho zari zarajyanyeyo. Muri izi rero ubwo Tshisekedi yabonaga ko gukemura ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Kongo bidakunda nk'uko abishaka, yitabaje Amerika mu ntangiriro za 2025 ayisezeranya ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko n'ubu nta kirahinduka. Ayisezeranya ibirombe by'amabuye y'agaciro nk'ingurane, ariko n'ubu nta kirahinduka ukurikije ibiri ku kibuga cy'imirwano n'amagingaya. Hanyuma reka noneho turebere hamwe tugana ku musozo iby'iyi ndege ya Perezida w'u Burundi yarikoroje, ndetse biravugwa neza ko byafashe indi ntera. Reka iyi nkuru tuyirebere hamwe cyangwa se tuyibasangize nayo, ubundi tugana ku musozo w'aya makuru yo muri aka kanya. Byumvikane ko rero
tuba tugomba kurebera hamwe ibigezweho biri ku bice bigacika mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikibazo cy'indege ya perezida w'u Burundi. Iyi ndege ivuga ko imaze imyaka igera ku 10 iparitse i Madrid ni muri Espagne. Ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera rero nyuma y'uko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi zayo zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Uburengerazuba yitwa Sheriff Aidara Bakum. Uyu usaba ko abanza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imurimo. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Gulfstream G-IV iyi ifite nimero 9U-BKB yoherejwe muri Espagne mu mwaka wa 2017 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekinike. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi rero bwari bwahaye Sheriff Aidala inshingano zo kuyiherekeza no gukurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege mu mwaka wa 2014 agaragaza izina rya Sheriff Aidala mu bantu bakurikiranye cyangwa se bakurikiranye icyo gikorwa. Bumwe muri bwo cyangwa se muri ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Alain Guillaume Bunyoni wari ukuriye ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza. Nk'uko ayo makuru abivuga, igihe iyo ndege yageraga ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos i Madrid, Sheriff Aidala yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kubimenyesha abayobozi bakuru b'u Burundi. Kuva icyo gihe nk'uko amakuru abigaragaza, iyo ndege yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera kubura inyandiko ziyemerera kuguruka ndetse no kwimurwa. Bivugwa ko uwo wahoze ari umudipolomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi imurimo mbere yo gusubiza iyo nyandiko, uretse kuba yari ambasaderi muri Cote d'Ivoire no muri Afurika y'Uburengerazuba. Sheriff Aidala yari umuntu wa hafi cyane wa Perezida Pierre Nkurunziza ndetse ngo yanamukoreraga inshingano zidasanzwe zitigeze zihemberwa uko abyifuza. Mu kwezi kwa Mata gushize rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite inyandiko z'iyo ndege. Agira ati, iyo ndege igomba kuva i Madrid ikajya mu Bwongereza, ntishobora kuva i Madrid idafite inyandiko kandi ntituri kubasha kubona umuntu uzifite. Aya magambo yakuruye cyane impaka nyinshi, cyane ko igihe Perezida Ndayishimiye yageraga ku butegetsi, uyu Sheriff Aidala Bakum yari agifite inshingano nk'uhagarariye u Burundi muri Afurika y'Uburengerazuba. Yaje gukurwa kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2022. Hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yaba amufata nk'umutekamutwe cyangwa se umuntu utagifitiwe icyizere mu butegetsi buriho. Sheriff Aidala azwi cyane muri Dipolomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo wa Leontine Nzeyimana usanzwe ari ambasaderi w'u Burundi muri gihugu cya Tanzania. Kuri ubu leta y'u Burundi iri hagati y'amahitamo akomeye: kwishyura amafaranga asabwa kugira ngo ibone inyandiko z'iyo ndege cyangwa se gukomeza kuyireka iparitse i Madrid, ibintu bikomeje gutwara amafaranga menshi yo kuyicunga ndetse no kuyitaho buri mwaka. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo kuri amanywa kuri wa 4 tariki 14 Gicurasi 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.